Evo ljudi, trenutno snimamo live na TikToku. Evo ljudi kažu pozdrav za vlog, pozdrav za Boston fan i za Saski. Tako da ljudi, zapratite me svi na TikToku i na YouTubeu, također svaki dan vlogmas. Tako da čujemo se malo kasnije. Znači ljudi, danas ide vlog 9, braćo, znači vlog 9. Tako da braćo, znate što ovo znači? Znate da je 9 da idete u krevet, a sad je 9 kad ne idete u krevet. Znači u 9 izlazi klip, tako da gledate klip pa onda u krevet. Razumete? Tako da ljudi, sad izlazi najjači klip, najjači vlog na Balkanu koji će se pamtiti u vekove do vekova. Tako da ljudi, srećna slava svima koji slave danas, također i meni slava. Tako da svima srećna slava koji slave. I tako da ljudi, uživajte u današnjem vlogu, tačnije u večerašnjem vlogu. Biće haos. Znači, šta znači reč haos? Haos označava 3 reči. I to su haos, ludilo i 3 tačke, razumete? Tako da, vidimo se i čujemo ljudi malo kasnije, poz. Ja iskreno ljudi ne znam što su se toliko stisli, znači stali smo na 38k, znači ne mrdam ovo. Fokus! Daj mi fokus! Halo, fokus! Ne već, znači 38k,6, evo vidi se brojka, tako da ljudi, ne znam šta čekate, bacite taj subscribe bre, malo nam fali do 40k braću, evo, pa se sad klipuje. Evo ovako, znači, vlogmas broj 1 ima 1300 pregleda, vlogmas broj 2 670, vlogmas 3 526, vlogmas 4 378, pa petica ima 390 pregleda, kad je Džabula došao samo 266, pa šta radite ljudi, ajde brzo idite i bacite like i subscribe, what the fuck. I 7. vlog koji izašao, tačnije juče, ima samo 235 pregleda. Why, baby, why? Ne razumijem, why, toliko malo pregledi ljudi. Tako da odite tu svi brzo ovako na klip i vidite kao je like. I napišite obavezno neki komentar i vidite. Ja svima tu lajkujem. Evo, pozdrav za sve ove ljude ovdje. Evo, obrati kaže da je vam da će ima nudi pozdrav vakcine u mjestu. What the fuck, što piše ovdje? Gdje je smek, evo, Milan dobija. Ovo je nešto napisao, ne znam ja što napisao. Tako da, nije normalno. Tako da ljudi, brzo, znači bacite taj like. Idemo lagano ljudi, znači evo. Rastavamo polako. Idemo polako, znači večeras izlazi ljudi broj vlog broj, koji sad broj vrati? Broj 9, znači broj 9, ne, sad izlazi broj 8, a ovaj klip kad gledate, ovo je vlog 9, tako da ljudi, ne znam što čekate, znači morate da lajkujete obavezno klip pre samog početka, da šerate svojim najboljim drugarima i da komentarišete klip i onda ću vam staviti svima srce da imate. Znači svako ko komentariše klip dobit će srce na kanalu, razumete? Jasno, znači. Tako da ljudi, javljam se malo kasnije i da, nisam onda ponovno vidio, šišao sam se, šta kažete moj novi freeze kao neki fade. Lepo me šišao, nije loše, sviđa mi se. Tako da ljudi, freeze znači top, spremamo se za novu godinu polako. Uskoro će bude klip kad snijamo kako bojamo pirotehniku, malo petarde ovo ono. Tako da braćo, I don't know what we are doing, but we are making today to be this vlog funny, razumete? Tako da, čao braćo, vidimo se kasnije. I evo nas ljudi ponovo u vlogmasu broj 8, Džabula kao nešto parkira. Reci Cile, javi se za vlog, Cile! Javi se za vlog, Cile. Kaže čao. Ćao. Evo će prevkaži To je to, brate. Ljudi, mi smo se sad zaglavili ovdje, ne možemo da izađemo. Ovdje radi svetlo. I ne radi ni svetlo, i ostalo nam malo gorivo i sad ne znamo stvarno što radimo. Auto ide rad zalepen, udaren sudar. Da, udaren na auto i sad čekamo, vrati, dođe neko nešto. Ovo ima ne vidi neka kako preko ovaj, brate, ovaj je bre lud čovjek. Znaš kako on izlazi, pazi ga, preko trotoara, bravo, na pešački, to! Tu se parkiraj! Kako je lud, a? Oh my god. Uspali smo nekako da se izvučemo iz te... Ugasio se! Si vidio? Jao, brate. Ali ga vozi Džabula, a? Džabula sam smirana, nije tako jako.
brate, vozim 60. Šta je minus? 50. Bre, minus 50. Je malo minus. Put je veoma simpatičan. Ne vozim, ja vozim 30, brate, šta ti? Voziš 30? Brate, osjećaj se kod da voziš 80. To ja. Jebi. Može 45 be. Važno da on ide, brate. Ćuti! Bolo, šta ima da Ćuti! izjaviš? Nećeš valja. Prdno. Lele, to tiho mi je, bato. Tiho mi je, bato, ne ide. Hoćeš peške kući? Biće fino, biće fino. A ovo će se zagrijamo brže, šta? Pustite se. Brže zagrijavanje. Prebranac proradio. A ovdje ima svog kurac. Vidiš, ovdje ima snega, brate, tamo nema. Kao što ovdje stenje. Ali su ne valja za ovo. Da, ne valja, ne valja. Ma, so, brate, ne valja. Gleda, sad pada, a? Ne. Ne pada, brate. Evo ovdje klizamo se dobro. Evo ovdje klize, evo ovdje vučuš. Pa to kad ništa ne... Žal, brate. Ujebote, le. Kliza, da malo bolj Kliza? Aj, kažu ne kliza, kada jo. Kaže ne kliza. Mora da nam otvoriš vrata. Džabulo. Oh, thank you. Jo, siso jedna. Evo su dvoje mladih. I kako klize, evo se. Gde ste, sise? Ćao, mačkice! Brate, možete klizaš nadalje? Staviš u vlog. Hoću. Hoću stvarno. Pozdrav za, kako, Šmek 17. Veliki pozdrav za Šmek 17. Da prađo preko nas. Znaš da nije vrijeme. Beatbox neki, ja. Jače, mora to da se čuje. Idete, a? Uzimaš kaficu. Kafica. Uzi meni, brate, nešto. Uzi meni jednu dužicu mleko. Nego cilo je i novi friz. Frizura zvana koja? Što ćeš? Kako zove frizura? Ne voli kurac. Kao što hoćeš da kliziš? Moj kurac. Brate, ne znam. Još čaj? Može čaj. Tako da vidi sad uzimamo jedan čaj. I postoje pičimo kući. Tako da veoma lagano. Ne bulaš ti da kažeš. Ja sam bez dozvole pošao. Bez dozvole si pošao. Vidi sad da je najbolje. Ako stvarno bez dozvole, onda ne znaš što će raditi. Jebi ga, brate. Koliko je pušenje? 150 evo. Ujebem ti majku. Da padnem jebote, a? Što je? Bez šećera, brate. Ti hladno? Pokaži mi jedan beatbox, onako brzi. Brzi beatbox. Brzi beatbox. Ajde. Ideš mi prošle. Dajte napolje još, kojem suradno. Brate, će pijete kaficu. Čaj, brate. To neko cigaru, brate, Ma rekao. debre, Brate, smeš da šlajfuješ u maks sad? Ivo, zaleti ga malo i kočiš kako klize, zaleti ga malo. A stvarno klize, probao sam. Za vlog. Kliza, ali probaj s ručno, ali pazi, kliza, bez vanja. Daj malo. Ide, brate. To, ajde, ajde. Još malo, ajde. Ajde, Ivo, još malo. Tu ima led, ide još nazad, još. I tu ga malo dipe do pola. Ajde, još malo. Ponaša Ajde, ljudi. Ivo, povuči ručnu i Probaj. da prednja vuča, on bi trebao mesti do sve. A probaj malo, Ivo, šta, brate? Vuča, brate. Vidi, čaj si gotov, daj. A ja ne. A? Čaj si gotov. Moj čaj. Drži, snimaj malo. Boltiću. To je to. Što ćeš? Bizme, bre! Sime tamo! Pogledaj ga. Ljudi, ovo me Srki, ako hoćete ga dovedem u kafe Zalet, samo kažete. Šta kažete ljudi? Pišite mi u komentarima da li Srki ide u kafe Zale. Da bude novi Avdulj tamo, brate. Novi Avdulj. 5000 lajkova, Srki ide u kafe Samo Zale. šta, brate, kako mi da. 5000 lajka i Kafe Srki Zale. ide u kafe Zale. Tako da Čekamo je. odgovor od kafe Zaleta, da li će da ga prime. Je dosta tuška.
Pa ako dobiješ ti 20.000 lajka, ja ću da idem. Ste čuli ljudi? 20.000 lajka i Srđa ide u kafe Zale. 20.000 lajka za jedan dan za video. Za jedan dan. Purc! Mjesec dana ideš tamo. To se na mjesec dana uvijek gleda. Mjesec Na dana. mjesec dana. Ljudi, čuli ste, ako Srki dobije za mjesec dana, kako si rekao? 20.000, ljudi, znači, vidite ovaj lik ovdje. Kaži nešto. 20.000 za kafe Zale. Ljudi, čuli ste, pa se vidimo za neki tren. Ljudi, pogledajte ovog lika, nije normalan, to je naš drug Ivica Bekica. Opa! Koji je sljedeći deo? Ajde ti što se praviš pametan, najte vidimo. Ovo je dobro, vi šta? Vi da si cepao, brate, ovdje. Ja budem pao. Peder, nije normalno. Leto. Dale. Radi ovo. Daj ga padne, eto viš kad padne. Čekaj da ga zoomiramo. Vidi pičku, sad ćem zgađati. Čekaj. Dajte sad kako će čapula, da ga šlajfuje malo ljudi. Ne. Kako mu... Aurat. A su ludi te bro. Proklizaš ga na kec. Znači, Ljudi, mislim da je za ovaj klip dovoljno. Ja i Deja se odjavljujemo, tako da peace out. peace out.